January ni somni pathum sang ni somni paruk ani ei Russia in warning an ron pevele tatlet mai a den khop mai Iran le Russia te hi chu in thian tha an ni amaro chu Russia hian warning a ron pevele tatlet mai he hian ngai tuana tikal thui ta khop mai Trumpan indo thlona indo longte Iran lampanin an kalme katir mek ati zo chia China in warning an ron pebok Iran thian tha tuna Russia lampain an ron pevele bok Russia na warning a pek nan chu hetiang hi ani Russia chuanin ami le sate tuna Irana ommek te hi film khur hle turin acha top mai ani heng ba ka hianin atrul top khok ani lo chuanin zinni lo turin Russia hianin ami le sate aram mi puite acha bokani tin tun na ya Irana engmoni trip lo plane lok reng reng te po tuna hianin postpone vek turin Russia hianin acha mol mol ani he thil hianin thil pakhat entir nei tuzo he thil chu chiang sa entir pakhat na hi chu chiang sa Iran le US in car boru ka so sang tel tel engmoni thleng thut thei apani na entir chu nge kan ti chuanin hetianga ram in thian thalutuk pakhatina aram thian thadang pakhata aram mi puite zinlo turte film khur tura khatianga anti meu kha chuanin indo te po atheng lawang ti kha asoi thei to lawani this is like a pre-war indicator mo khatianga kha ani chu fa chuanin hei Iran le Russia te chu kan thria anin thian tha US te pon an thria lo kha Russia te po hianin Iran atang hian an thre mai thei information Russia hian an nei tha mai thei hetianga advisory aron chuata hi India te chon chuana rei to ni hetianga travel advisory hi India chon chuana rei to ma se tuna chuanin Russia me upon aron chuato ani chu wang chuanin apui don hetili kan soi zawang Russia president tuna hianin Vladimir Putin a chuanin hetiang zo hian a soya US hian Iran hi abei trap to ani tin a soya ni that maina mo aden khop mai he thila hi chu chuanin report tam takina a soidan phei chuanin tuna hianin United States lampang hianin an sipai chak na manga be pui thak hi an tumani ti hi achiang to khop tin antar lang ani tin United States lampang hianin Iran mun poimo tak tak an sipai mun an politics khel na mun ti mai khel na mun te tila an ram in rail ball na ata na mun poimo tak tak mo politics khel na mun ka tong suai lo ka ti tho kha khang zong zong kha tuna hianin ti chiat vek tumin United States hi anin buat sai me ka ni he thil hianin a hrin tur zo yang an ti chuanin indo na hring do ne a pui arap thak don hle mai amaro chu Iran lampang hi an tlom ania atianga US thuanga an om du ni chuan indo na po hi om lo thei amaro chu Trump na soi kha hriat reng tur sipai chak na hi man kher kan tum lo ati man kher kan tum lo ati man angai lo mai thei te poti amaro cha kha chu mai thei om ji chu kha tianga soi wang han an mang don lo ti na ni mi lo sipai chak na chu an du phot chuan an la mang nge nge don ti na ni amaro chu kan hriat tur chu amaro chu ti ka mang da thon eng po ni se kan hriat tur chu Trump hi chu hetiang vel he chuan athu soi hi rin vak lo tur a chan chu kan mang lo mai thei te tia khatia kan mang lo mai thei ti wang khanin an mang don lo ti na ni reng reng lo mo Iran ni kuma te pho khatiang khani to kha kan mang don lo tia an ron mang le mayang hetiang hianin Greenland a ching fel te te ya chu wang chuanin tuna chuanin Iran na athuak zong zong hi tuna chuanin Trump hianin a sorbing thei to ani Russia hianin Putin hianin tuna hianin intelligence atangin US military escalation anasa ti hi Putin te po hianin an lo hreve a Russia lampang chuanin warning an pe a hetianga US ina Iran abei ani chuanin Middle East pumpui khu a buai dona amaro chu Putin hian te hian a soiboka an du phot ani chuan Moscow hi no Russia hi palaya atang thei ani ti in US le Iran lampang thei te hianin a hria tir bok ani China lampang chu ka soi to ang khanin tuna hianin indo lo tur khan warning ape boka tin European leaders tam tak te ponan pe amaro chu UK hianin an jet fighter Typhoon kha Middle East nam Qatar khanin US military airbase khanin anjuk tir ngot bok maya
khang kha thil lom da ni tuna chuanin emonak tuk le vela chuanin kan thil ron riek po hi ron pui chho to view mai thei ani hetianga thil ani char si chuan mo chu van chuan hetianga i Russia ina warning a pe hi indo a thleng ngi ngi don ti na ni lo amaro chu indo thlen a hla om to hle ni Russia me upon tinga warning a ron pe chuan ti kha atlai to view na kan ron report le shamani video le in mule theu don nia